Rakesh Gor amithanga tipi apok eraphan apran charmudet. KSE lapen KEWJF atum chelangsi bangethom SK atum aphan extension ki pia puthak pherangkia mai kangni. Sangti langso long Hirme Baptist Church kepathir amai kepado. Isi kenang sot kapachini. Video Lumbajong Development Block Manjang Kangkedo Job Card Holder Atuman Aadhaar Card Chaponra Matijong ni phai trok siang bong seeding mate ling asai ke claim don eja phan Lumbajong Development Block video ahin pen pachini ponlo. Jongsi Job Card pen Aadhaar Card seeding mate ling asai claim don de pulote MGNREGA asai chongda don long ledatpo. Lapen NSAP mate National Social Assistance Program along amen ke dodotum anaphan setame Aadhaar along seeding dun eja phansi video Lumbajong Development Block ahin pen pacheni ponthu Job Card pen Aadhaar seeding mate ling asai ke claim dan nanja dim lage Manja Development Block asai hemalong Cardom pini prime time abirtang ton pen arjwi tha Dokmoka Police Station ke parlo Mahamaya Pahar Guriarong Amekar Jugol Gora Hemasor Jankor Gora Phan Akorpo Rakesh Gor Sokero dalong Cheka Pumpen Thengsi Apran Armudet Kidamtang Matijong ni phai isiar ni Dongmukak Mahamaya Pahar Guriarong Amekar Jugol Gor Hemasor Jankor Gora Bang Hemrit Sokero pen kisanga poraput Akorpo apok Rakesh Gora Bang Sokero adimalong anpali damsi atipia phan Cheka Pumpen ki thenga jok apran Armudet lo Bangso birta arjulongsi dongmukak raikom sai khiatum adimalongan humri damsi kiritarli padoponsi Rakesh Gora phan mep ingnang ponsi karju pater togasai padoponlo Bangso ho checkpen ki thengpen si ki pathi busi Rakesh Gora bang chekobir pon মই গনে কি হৈছিল কাহিনী হৈছে বোলে তো ধান কাটি আছিল হেনতে ধান কাটা জায়গাতে মানে ওইখিনি কিবা কাজা সাজা কৰিছে নেকি মইতো ক'ব নোৱাৰো মই বাহিৰত আছিলো না পিছতে মই খবৰ পোৱাৰ পিছতে গৈছিলোঁ মই চাবলৈ যাওঁতে মানে বস্তুটো চালন মাৰি পেলাই দিছে এটা মোৰ ভাই মাৰিছে ৰাকেশ আপোনাৰ মানে মানুহজনৰ কি নাম আছিল ঘৈণীৰ নামটো জানকৰ গড় আগতো কিবা ঘটনা আছিল নেকি আগৰ ঘটনা মানে নাই একো নাছিলে এই মানে এনে কথা বতৰালৈ কিবা কিবি হৈ থাকে এতে ইমানে আছিলে আৰু বেলেগতো একো নাছিলে লাষ্ট টাইম মাৰি দিলে লাষ্ট টাইমতে মাৰি দিছে একদম পথাৰতে মাজতে কিমান সময় মানে 12 বাজি সময়ত ঘটনা এই বাঁহৰ লগত মাৰি দিলে বাঁহৰ খুঁটিবিলাক লগতে কিবা কেম্প বনাইছিলে যে এইটো খুঁটিৰ লগত উঠাই কিনি চব কেম্প চেম্প ভঙাই কিনি এইটো মাৰি কিনি লাকটিবিলাক জাগাত থৈ দিছে Bangsolam Arjulong pen Karbianglong DSP Nahit Karisma Sitami Adimalongan Humri Pado Damsi Aron Doan Siding Pon Muni Dangchin Kavi Rakesh Gor Aphan Apran Kipadam Jui Jankor Gor Achor Jugol Gor Ahin pen Amu Rakesh Aphan Lamhoi Pabon Pon Lopusi DSP Nahit Karisma Ningje Pon Murder case eta hoise buli তো জায়গাটো হৈছে মহামায়া পাহাৰগুৰি ডকমকা থানাৰ আণ্ডাৰত তো লগালগ আমাৰ ওচি ডকমকা আৰু ষ্টাফ পিঅ'লে গ'ল পিঅ'ত গৈ পিঅ'টো আমি চিকিউৰ কৰা হ'ল তাৰপিছত এগৰাকী দুগৰাকী তাৰমানে আই উইটনেছ আছিলে আই উইটনেছে আমাক ঘটনাটো ক'লে যে যিগৰাকী মানে মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে বুলি খবৰ পাইছোঁ তেখেতৰ নাম হ'ল জান কোঁৱৰ গোঁৱৰ বুলি আৰু যোনে ঘটনাটো কৰিছে বা আসামীজন তেওঁৰে দেৱৰ ৰাকেশ গড় বুলি তো আমি আই উইটনেছে কোৱাৰ মতে আমি সেই মানুহজনক লোকেট কৰিবলৈ আমাৰ ওচি ডকমকাই চেষ্টা কৰিলে আৰু ওচৰৰ গাঁও এখনত তেওঁ লুকাই আছে বুলি তথ্য পোৱাত আমাৰ ওচি ডকমকা আৰু থানাৰ ষ্টাফে চাৰ্জেং গাঁৱৰ পৰা তেওঁক আটক কৰা হ'ল তাৰপিছত আমাৰ যিবিলাক পিঅ'ত যিবিলাক প্ৰচিডিয়াৰ থাকে যিখিনি কৰিব লাগে যিখিনি চিজাৰ সেই গোটেইখিনি কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমানে আমি আসামীজনক ডকমকা থানাত অনা হৈছে আৰু কেছ এটা যিজন মাইকী মানুহ যিজন ঢুকালে তেওঁ হাজবেণ্ডে এটা কেছ দিয়াত আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু যিখিনি আমাৰ লিগেল প্ৰচিডিয়াৰ যিখিনি ল'ব লাগে সেইখিনি Dongmuka pen Samsung Ingti Karbianglong Live Dipu Circle Office Asai Hemalong ki claim dun bangketom SK atum awarengang hoi juddet mate
retired date apita extension ki pia puthak Karbi Students Association pen Karbi Anglong Women Justice Forum ahin pen phirangkia mai padoponsi kupuson pensi bange thomatuma phan Karbi Anglong Autonomous Council atum pen extension ki pi date loma pusi karju padopon Bangso phirangkia mai kang ni pon hut Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi violet baby pen kaningchi pon ke Dipu Circle Office along kachoklem don bange thom SK Dhanuram Kathar Rup Hasnu lapen Basondev Gayan atum bange thomatuma phan retired P8 lo bonta non anta extended kipi bom abangke Karbi Anglong Autonomous Council Dipu Land and Revenue Circle Office along ki claim thek abang avidet lo ma pusi karju pado la bange thomang bong pen banghini atum ningkan troxy aprang pen retired ponlo la pen inoda bang phua bang kidam tang ningkan ki thom aprang retired pi ponlo bonta retired P8 penta non anta extended kipi pon boma bangki Karbi Anglong Autonomous Council pen kopine kachirap do maputa ningje pon la sialang lituma phan prabjin pen arbu pen pasunra non owe kimia to maphan si paklem ponang poputa Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi violet depi pen ningje pon bangke thoma munit bangke thoma tuma munit do ino do bangke la ke verensu gian bolo la pen alang li bangke asakuri ke claim pen retire pa me pensi hala so retire that pen tan non am ke nikan troxy analang ni ke sakuri retire that pen ke claim ta pin non Karbi Anglong Autonomous Council Department Land and Revenue mate Circle Office long claim bom na la pen nomor hinia bangke indra bangke la ke Dhanuram Kathar bolo alang ni ke amit hang asakuri ke claim nangi aning kan pen chok retire that pen aning kan ke thom ke la ke ini lo claim bom nutu bangke rebu hasmu polo alang ni bangke ningkan ki thom alang ka ami thang sakuri hai retire that pen alang dan ningkan ki thom lo non mane extend polo ko hai atu bangke ke extend polo sila bangke thoma munit phan ke extend pon council government ko pilo ka chira kona circle office Dipu Circle Office lo Mondol bangke SK bangke border puri dum tadolo tabe Dipu kona nina nai ka puri dum tadolo Lason thak halapu Karbi Lo Charlia Song Dipu Regional Committee amai phu Liton Sing Timong pen kaningche pon ke Karbi Anglong Land and Revenue Department along kimisen SK Mondol Kavidera Joksi ilitum along rialong banga khai atum long lepata nanglong to naretu athe ajahak SK Mondol atum kamatha Karbi Anglong pavir nang lapen tangka maha ke thaka joksi banga khai atum aphan long lepata piaret luputa ningje pon unodante lage adutin mane equally kumani arul dolo isi system dolo sobre equally ki dukela ka manda equally ke planning bi manda equally biniani si alantum alinge the phan poisa pale boma joini si pinia hok dai ni Karbi Anglong Autonomous Council alo ke chari to mana poisa pale boma joini si alang itu man extension ki biloma na dama khabe mi alang because Karbi Anglong Autonomous Council under the one department alo judi sakuri apor junno retirement dam lo prodang de ladak ke extension ki PG ban ke provision sabe ko utau ek usalang itu pudak News Report Karbi Anglong Live Kidamtang matijong ni phai ECR ni Saphapani Area Baptist Fellowship angkang Sangti Langso Baptist Fellowship along ada porphai kepen Nihang Karbi Baptist Association Executive Secretary Reverend Tenson Be Arideng pen Hirme Baptist Church Amondoli kang tim ke pathira sai dengpon Bangso jai megateng pen NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Be Arideng pen Hirme Baptist Church Amondoli long I ingpu pon det pen aphi arnama phan keroka chomai padupon Bangso phi Pastor Robinson terang pen kachepahem phupon amai long welsoning leng pen si kachetong dun aluhi do anaphan ke pachinia por enpon Bangso hut aluhi sarpoman pen NKBA Executive Secretary Tenson Be kachetong dun along manpeng aluhia manpen unique terang Abraham Taro Sina Lekhe Aron Teron lapen William Singnaratum chetong dun Lapusona por hut NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Be pen Sangti Langso Baptist Fellowship pu adim Hirme Baptist Church pu si amen irpon lo pu pangda konsi arnam adom ponlo lapen aduntu la so mondoli abang pu abang phi atum chithe abuhia long men thapsi ridak en pon Bangso kardom hemalong ke wangji apor hut sedami kithir thi pen rad aso
do anta ki do ke thaklong ji phan pura ke ja atuma phan an Reverend Bepen Arnam Adom PC ahir juming hang ti pon Bukajan ben ananterang karbiang long lai Important notice. As per the direction of Block Development Officer of Lumbajong Development Block, beneficiaries of MGNREGA job cards are directed to link their Aadhaar seeding into MGNREGA database by 7th of December, failing which would be barred from further MGNREGA schemes. The said notice also implies with the members of National Social Assistance Program. Beneficiaries can avail Aadhaar card seeding with MGNREGA job cards at the office of Lumbajong Development Block, Manja. Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso dawai non ke karbiang long pen west karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan nilimen ke Robert Dengti nili ke do dak long re terang rong west karbiang long lo la nili ke so san bangke thyroid ta do lo ke high pressure ta do ke diabetes ta do lo ke ro la kene lo la lama for lo chara par ke la evam ke so by king fu ke so yo lai pen so do ai pen mi ide plus kene la liver pangta ni erokom ni li la chuche ko ke kene an ke chu bang kom o manon bang an si batai thoman ta an chu tu da amar ni li frank pen non bang ke ala yo pran posta asap leng che son si je thek lo klar dak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy ner ke palong humri ignon West Karbiang long ke parlo rong khang rong kuroi ahawara long ke do monduli trok Christiana monduli an chingrum pet pen JCC Singponsi ke chingsi Advent Christmas Mission pen ke talon pon Bangso Advent Christmas ke talon pon amai long monduli trok arong asaratum pen chipatir pi ponsi JCC pen Advent Christmas ke talon ponji aphan chingwai ponsi ke chingsi Joint Christian Committee rong kuroi pen Advent Christmas talon pon Bangso Advent Christmas ke talon pon amai long JCC amai pu Ranjit Bepen ke chari pon amai long aluhia man pen monduli trok a pastor atum pen ke danglok monduli along kacherap don atum an pen chitong dun si maya long RDP dun pen aliralon anso se ke pado pon thumucho je phat risonim so atum pen arnama phan karcho kerolun ropon Labangso Advent Christmas aphan Bible kang thira long pen athi pi ki en pon naki alangli aning ke dok amuni datum angbong ning kang sam pedona luk ang ding pi hi ni ang ding so kripia long pen athi pi ki repon alam ti pen than bang Education Secretary KABC luk rong phar klardak pen monduli trok at arada tuma phan Advent Christmas alam thi rada phan thang pon kaddu kawe amai judde da phi bike scooter car pache jeng ponsi ke do anara da tumpen Advent Christmas ahidume akadom GP pon 20 dong kamukam pen wiki be karbiang long bai kidam tang mati jong ni phai ECR ni Indonesia data long ke padopon G20 amai long India phan ningkan isia pharman mai phuang hoi ke pek pon karbiang long lai fa berta kilang arada phan ison kinang sora berta arjuik tha Pini pending kan isia pharman India phansi G20 mai pharpu pek ponlo Birta kelong dona tengke India pen non na phurun hello G20 mai phuang hoi kelong pon chinglo pusi chini dun Lason si India pen ningkan isia pharman G20 along mai pharpu khi ponpo Indonesia dera long non hedjong kang nipon Group of 20 mate G20 amai long India phansi labangso G20 amai phuang hoi pek ponlo G20 amai phuarpu deng det pen Prime Minister Narendra Modi kaningje ponlake isivet appear the isivet ahem tun pusi alangli ningje kenang sora berta port hot arjui tha non hejong Indonesia adera long kang nipon G20 amai long ningkan isia pharman India phansi G20 amai phuarpu pek ponlo
Birda tingki nona purun hello India tumpen G20 amai puang hoi kideng ponching no pusi sini dun. Labangso arpu kideng pon laki ningkan isia pharman. G20 amai puang hoi deng det pen Prime Minister Narendra Modi lam thi si teklang pon. Prime Minister Modi pen kaning je pon alam thi laki isivet appear thela pen isivet ahem tun busi alang li ning je pon. International Desk Report, Karbiang Long Line. Tang te pini prime time berta ke lapuan si kang tonik lo.